Omuwoni omulungi owa muntu w'abantu media nkwaniriza ino era nenda okutegeeza nti olwaleero luno nkyaliire ku omukulu gobeeta Waiswa Faruuk nga tujja kwogera ku nsonga eddira kwirala. Omuntu ono gwe muli kubona oba gwe muli kujja okubona muntu wa mugaso ino mu Busoga. Bw'omulingirira oyinza obutamanya kyali, aye nze nsaba busabo tyamo ikalire oida kutegeera Faruuk nani oba oida kutegeera Waiswa nani. Omwami ono alina itafaali lyataire ku nkulankulana ya Busoga, ti Busoga yonka ne Uganda okutwalizaana. Mukama wange ikkiriza nkulamuseeko. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam. Webale kusiiba, saba Allah ikkirize okusiiba kwaife. Tuli mu mwezi gwa Shawwal kwekiri bakama bange. Olwaleero enaku dh'omwezi 22 omwezi ogwokuna gwe tulimu. Abasiraamu banaife abakaali kumalirizayo sitati tusambyeku enaku dinaatera okuwaayo kubenga tumalirizayo sitati. Mukama wange ekindeese wano owaya kuniiwe otukobere Waiswa nani. Waiswa tube tumuwulira buwulire, tuwulire bamwogera ku aboogere, tukwenda kutegeera Waiswa nani okuvyala obuto bwa Waiswa okutuuka okufuuka ensonga saawa eno yaliko. Eyanziza bana aba muntu wa muntu okunkyalirako. Mbeyanziza okwida ku mukyala Amatendo Lugolole n'okusalawo ate okuloleka ebigere mu biwubire kwewa Bekiri mbeyanziza nzira kyamanyi kye nsobola kuba wabula Katonda oyo abankolere obulungi bamutaaka. Omuntu ayenda kutegeera Waiswa nani ali kubona muntu w'abantu media ayenda kutegeera Waiswa nani. Ali ku muntu w'abantu media Waiswa Faruuk ndi muzaale Waiganga akaala Amatendo Nakigo. Nzaalibwa omwami Waiswa Asman akaali mulamu. Kirungi ali amudulira. Nzaalibwa omukyala Kobona Nubuwat akaali mulamu. Ali kamudulira. Nze ni Musaata Mwise Munage anzaala Mwise Muzige. Nakuzibwa nze nina abazaire batya basatu. Ayanzaala maama ayanzaala nayankuza. Nakuzibwa omukyala nangobera obuusa bona bakaali bubala. Ali kamudulira. Era mbene no bana mbatumiire kuje muli. Amina. Ngidi ndi obaka bwita abatuuka. Saba Allah abawe ebirungi ebasinga kwenda ate abawangaza bongera okubona ku bibala eby'omuntu gwe baakuza. Buti Waiswa buli muntu akula tukobere ku Waiswa mu buto bwo baakukuza, aye biki byotasobola kwerabira mu buto bwo nga Waiswa ebyaliwo mu buto bakyali kirungi bakyali kibi. Waiswa Faruuk ndina background y'amaanyi. Yesewo aye lwakuba kubanga tusazeeyo kugikola eyinza okutwala ewiiki enamba. I believe natandike mpola mpola. Yesewo mbakobere kujja enviire wange ni Waiswa Faruuk atusatya okuba Waiswa Faruuk okuba ensonga. Nze Waiswa Faruuk banzaala 1990 1989 omwezi gwa kubiri nakwedde omwezi nga 10 banzaalira Busoga maama Buyankoba. Saawa ya buti ndowooza mpeziza birthday yange yali okwikumi ogwokubiri nageza emyaka 36. Saawa ya buti ndi muntu mukulu asalawo. Nze Waiswa Faruuk nasomaku primary nasomera mu masomero 3. Nasomera Sanga Jibeta Iganga municipality gali Iganga town council. Nasomera Nakavule primary school namalira Busoga primary school. Ekyakuyuza kito mu masomero ki wali yampitu yanfuna omukyala yankuza abantu gye banazaako kyentenda kumweta gye banazaako atumuwaliko wa maama we. Nze nakulya mu makono ga mwaliko wa maama wange. Omukazi oyo yankola bulungi era amwetaaga era akulaga nti mu first born nasooka okutuuma natuuma mwene oyo namutuma langobira obuusa. Omukyala oyo yankola bulungi yandegesa okukola nga nkaali wa myaka mito ng'era ndegesa okusevinga niki. Omukyala oyo yali nga nikubamu ba pioneer ba Afrika ng'ekaali e Kasolo